ya Disemba mwaka yu na rais nwe wakaithira kimiruria Kindiki wetinya thoko ya Kinende igakwa na stima wikirwa akinyete Meru nyuma ya maabitha bakena okinyara mara kwaraniria na akari iguru ria waki bwandarasi ya nithira bawete ikarika ndeni ya miaka ile utati na bura rais awire ati ikarika kururwa mbere ya kithurano gya 2027 yani ya moya mawira ni ya thirikari ya Kenya Kwanza yara Kenya baba ingi bonekete kwithira ya Kwanza ikaithire kiingi mawira ni ya miradi ya weti na mbere nokuthoyania thirikari ya Kenya Kwanza ikaingia mawira ni ya miradi ya weti na mbere araniria batu kulokira namba yetu SMS ni 2357823578 na nyamitandao ya kinyanyilia Facebook na YouTube to live nombe kwa ichoke ya kuna twatira itoke Yareto kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Yeye moya yarato kuthuranirite utuko bweru ari William Ruto 2 term akendeke wenu bori ugata Yareto kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Siasa kuromero kiendionge ya Profesa Kindiki akimureka weti na mbere bwa barabara ya Mikindori. Julius BJ wekwira KMPDU bakaranthi kwariria mabataro yo. County Commissioner Tharaka Nithi kuromba kariba Muthambi na Marima kurekana na maandamano. Na CS Murkomen weteka seneta kiromba siasa wetithia na mbere siasa chethiri. Mutegerio Weru TV na nguchokire nkatho chia mwanya no ntuwako na kanya gakwatana batu kindeto chietu nbeto awini wa Kinyeru na mwonanile wetu wa mathithio tukobweru ari Purity Richard. Tukiambiriria ni ati siasa ichionekete kuwata monki ntereche Mikindori kindionga ya munini wa rais Kithure Kindiki ara okinyete kuthoya weti na mbere bwa waki bwa barabara ya Mikindori weta kunati weta gatithini tigania East area bakionekana omwata mbaru na kuinyelia nowe munini wa rais nyaki ithurano bya 2027 Nele Kithinji na tuambiriria achio. William Ruto 2 term akendeke wenu bori ugata bori ugata ate term ngapi? Ate 4 term muko 4 term kunate ni 4 term 4 term 2 term ya Ruto na 2 term ya Kindiki muko 4 term
Wangapi wanasema 4 term, 4 term, 4 term, 4 term? Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ntuko ya Narua na gukari na ndionga ya mwanya gicigo mbunge gya Tigania East County ya Meru ni aria kuruguragia murandi jo uthondeki bwa barabara ya kuma Mekindori gweta Kunate Monka Kathithine akiamukirwo na Nkeroni Akari na kinyatongeria mwanyario gavana wa kaunti ya Meru. Wakati tunatengeneza barabara kubwa, tunatengeneza barabara za mashinani. Barabara kama hii Mekindori, Mulango, Kunate, Gatithini 23 kilometers ni barabara ya mashinani. Ni kweli si kweli? Ni barabara ya mashinani, ni kweli si kweli? Nani alijua? Nani alidhani? Nani alifikiria ya kwamba sisi watu wa chini huku, watu wa Kunati, watu wa Gatithini tungepata lami? Nani angefikiria hivyo jameni? Rais Ruto ni fire si fire? Nebana bakuwa batwito zalimitolea Meru. Nebana bakuito zalimitolea Meru. Asante Your Excellency. Nasema asanti kwa barabara ya kutoka kule Mshimogoro, KK Mwethe, Mekindori, Adhwana. Nasema asanti kwa barabara ya kutoka pale Mulika kwenda Ngaene mpaka Mkodhima. Nasema asanti kwa barabara ya Mulika kuingia Boringe mpeni bwana wetu. Otawethire siasa ni ciumirire ni aria Kindiki amenererie rutere ruregani na kuga barenda atongeria bare na uguni. Nawe mujumbe wa Tigania East Mpuro wa Bore akiuga bakarongamana na thirikari Monka gutirio mambo ya fitina, wakileta mambo ya fujo, wakileta ati vijana kupiganisha wananchi hapa Meru. Mimi nataka nitoe onyo ya kwamba hii sehemu ile watu ambao tunataka hapa viongozi ni watu wa kutusaidia tupate barabara za lami, tupate stima, tupate maji, tununulie watoto bus. Hiyo ndio viongozi ambao tunataka hapa. Ibana bakuwa mutumana akobwa lui. Mutuma ate kwana. Mutuma ate kwana. Mutuma ate kobwa. Akoro baraba toera itene kinyani nkandiro mbekura Narua. Akoro baraba toera itene beto kaya chibonka baichie manto yagete kiangabana ndirendo bwira mwathani narathari Meru na mutongeria njawe mbethi itasi aratoka matona inkaba ng'ombe yeneria ndirendo butuma na maturene bwete bokiwa mutuma nae wakura cia ngavana na toruwa thirikari ya Samuel Ruto ni faya ni noma si noma. Noma. Sisi katika Meru community tuko na imani na serikali ya William Samuel Ruto kwa sababu ile kazi William Samuel Ruto amefanyia wa Meru kwa jumla tuko nayo kwa akili zetu, lakini wengi hawajui kama imefanyika. Ndipo sema kwamba siasa ya Nairobi hatuitaki, siasa ya mtandao hatuitaki, siasa ya redio hatuitaki. Tunataka siasa ya maendeleo kama hii Kithure Kindiki ameleta katika area hii. Na huyu Mporo, huyu nani? Wakati Ruto ni 2 term, Kindiki ni 4 term, Mporo ni long term. Mporo ni nini? Mporo ni nini? Chapa kazi, Kenya isonge mbele, wewe chapa kazi, wacha wapa yuke hao. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele wa Kithinchi. Nene wa narankulikie wete manda ya bona thirikari ya kaunti bukethira bugikirwa saini na baingirwe buraba kwenda mwandiki wetu Andeto Muthuri Murioki aina cio na njira ikinyanirite. Mutongiri wandiko bisine bangwana no Dr. Julius Mbijewe augitana kagitaka kaunti Meru konekene gitabwega gitomini ati utena mbese kuri baribari no ntobubu ibugotethire kuthania mbese bwega na cigatumika no kubaterie. Senate yongwane atwire inaugire very clear in the whole country abera ki management ya roji to number 1 through mewas. So wona Nyeri ya kuthomagiritwe Nakuru, Embu, Tharaka Nithi cia kuthomagiritwe mona Kirinyaga
ya kuona ne ata ubututhiithagia kenda bomba kuthoma kuma gitu na kenda bomba gutetheka ndene ya sibitari chietu ya tumonya service delivery ya super na ya very clear na tumba gutethia antu betu wa Meru na Kenya yonde ithire kiona ikwitha itwetere completely cashless gutio mbezi ile agwa baribari na itukwira wananchi betu wa Meru gutio geta ule sibitari mbesa cash ndie ukarea na thimu through mitandao na niye gutuma tumba kwitha tukiumba kuthonia mbeca nyingi na ciumba kureta ndawa nyingi na hospitals cio ndira twina cio kuma level 6 Metuchinga Referral Hospital monka level 2 dispensary ndiguru are uria indi amna bubu ethagitarire mitaratara mwanya ire bakuthithia niketha gutira ati arigitani ndene kaunti Meru bokara bwega. Collective bargaining agreement is a matter of ntukwira gavana ageka kikenda kiumba gusainwa between the union na thirikari ya county, so utuivo watwariria na union na twarikia. Number 2, ile itawa recognition agreement e union inya ile itigere itumbite kwa recognize komeanke mingi sana. Naru antuko ya Jumatano baketha bagisemani na county attorney office ile ida ina legal officers kana mawakili jetu bategere issues ile china mando ile bakwenda ile kwenda guchenjwa then kenda umba gusign the recognition agreement kenda nya those unions bomba kwetha bakiomba gwita methe ne gwita ku negotiate into biao bakomba kwetha bagita methe ne kwareri especially nyara kwina strike kana manto jange ya jau. Number 3 imanto ya promotion asio baruga Department of Health nilikiti kuandika like chionde, in which case anytime bakomba kwetha banenkora the letters na ito abere na ba very clear on that na o baruga irinde bakomba kwetha bakinenkerwa tumba ku resolve that matter completely. Ona kija kethira kwenda gikundi kimwe kia arigitani gikugate kethwa kigoma mbije thwa kiugate mbere rojo bakarambia abo nikenda kwaraniria Kenya Medical Practitioners and Dentists Union area by the strike notice inya ne issue yejera na twariria in a meeting that I chaired twariria na twere anwate tomorrow on Thursday tariki 26 tukomba kwithira tuli rutero rwa thirikari na union tukiomba kwaraniria donari aria tukinyete aria tukumba we also sitting ground gutwika union yeka president jao government yeka president jao monga tumbe ko ya mineral ground ekomba gutwika sibitari chetu street kwenda kiomba kuona huduma ya madaktari yetu ndani ya Meru. Muthuri Murioki, World TV, Mutiro Kangangi. County Commissioner wa Tharaka-Nithi David Gitonga na rombete akari muno nthuki mbithe kuma muthambi na marima kulwamia maandamano yetete na mbere thirikari ikimurika mathetayo akiaria na likithiti maandamano yaumenie na kuthangika kwa kaita kara yani wakibwa miradi ya witi na mbere ni nyama utungata yanki mwanya akiwa atongeri berigeri kwaranirie na muingi ukonia mathina ya tariki 11 ya buratotarirwe Martin Mugambi. Kamishna David Gitonga na tongoretie ya akari na nkinya nthuke mbithi wandia mitheru na nkinya wandi ya muthambi kiriru aria kwariria maandamano mara matwire mbare ino. Mambo ya kufuatilia miradi ambayo inafanyika ya serikali ni changamoto gani ambazo zinazuia hiyo miradi iendelee? Hiyo mambo yote mingi tunafuatilia. Tulikuwa na jukwaa la wananchi, si mlikuja Kadhwana mwaka jana? Kuna viongozi ambao walichaguliwa. Hatuwezi kakuwa zote tumefanya, na tumesema kwenda mbele tutahakikisha kwamba tuna jukwaa la wananchi. Kuringana na Gitonga kariba babariritie mantu megie wagibothi na mbere mbari no mono kaunti nini ya Muthambi. Umeongea mambo ya CDF Mudharo na Muembe amupewi vizuri, nadhani tutaita MP tukuja na yeye hapa ndio tufanye nini? Tujibu hiyo vizuri, si ni kweli? Juu sasa mimi wajua mimi mambo ya CDF hiyo sitaweza kuongea, sielewi. Tutafuatilia mpaka mambo ya hiyo ofisi atakuja atuelezee, si ni kweli? Kuna mtu aliongea mambo ya bouncing checks, si ni kweli? Public participation, I know there is a role which is supposed to be done. We are not saying that we are not doing atuifanyi, lakini tunajua haijafika ile kiwango kwa hivyo hiyo tutafuatilia, si ni kweli? Gitonga bauritie kuthiria maandamano bagigetera ugebwa kithirikari. Mambo ya last mile water connectivity na electricity hiyo tutafuatilia, si ni kweli? Timelines tuseme tumekubaliana ni tumalize mambo ya demonstrations, mumesema imesikika
Na niwaambie hata wakati mlikuwa na migomo, hata kuna wajumbe wengi wa Kenya mzima walikuwa wanapanda hivi. Ile vitu tunaweza sema tumesikia ile yote yamesemwa, na tutahakikisha kwamba imefika wapi mahali inatakikana, kuhakikisha miradi inafanyika. Arikiritie na kuga mweri uyu wethatu atongoria kuma ngavana mujumbe MCA na nginya tongoria bara bangi bonthe bambarino bakarikana kenda kwariria na kuthikiria kiriro kiago. Northeastern wana mabarabara sasa ndio wamepata rami ya kwanza inaendelea, wameraramika, wamechoma mabarabara. Ile nasema ukichoma hii barabara di pesa yako unacho. Na nilikuwa nataka niwaelezee, na hiyo siku saa hii mnaona, silikuwa last week Wednesday na Friday, si ndio tulichoma barabara, saa iko na potholes. Mtaanzia kuraramikia nani? Keri potrande tocheweru kuma gichigo mbunge kia Mara bitagwa Mateni Mogambi. Kiurutani gya siasa yekiwata mongi kimichemanio mwanye gukuyeri wa gagu ati kaburithi mwingi na maramari kana guns akiaria mbere ya Senate Minister Wakaria Kipchumba Murkomen na kuendekethia siasa kwa lulabura bawitithia mbere siasa na nyakureka kubangania maramari kimichemanio kuluki hari waiba kubangania buraburithi bakithe bakiona moritani bokienda kuiwatira utia Wakaria michemanio ya gisiasa tukierekera 2027. Anthony Kathenya haina chiokuma Nairobi. Waziri wa Wikaria Kipchumba Murkomen muthenya omde alali mbele ya maseneta gucokia biro bikorana Wikaria bwa Kenya. Senator Murkomen, welcome to the house. Thank you very much for coming. Maseneta bakendaga Murkomen kwirithia matagari mara thirikari kujukia kuthire wagagu bulabu thiri tobokionekana micemanio ni ya gisiasa gatigati ka polisi na thingati bana siasa. What policy intervention have you undertaken or are you undertaking to ensure that the police are more friendly to the people, that people do not face the gun as opposed to a negotiation with the police? And what are you doing to ensure that the heightened political tension right now in the rallies does not escalate to limits that the police may not even be able to control? Because right now there is such heavy tension and 2027 is very far off. Kwa biumena meri tukite ni kwithirite ukionekana wagagu bunene bwa gisiasa kiri micemanio ile banganitwe ni bandi ndega na thirikari thineretiite antu kathumba batete mioyo. Mwani one time, hebu nione mikono one time. Kulingana na waziri Kipchumba Murkomen thina wagagu bwa kiri micemanio ya gisiasa ithiritwe kiretwo ni atongoria ba gisiasa barabethiritwe bakithina ikina micemanio ni ino na atongoria ba gisiasa ni boba omba kuthira thina ino. If we change the way we do our politics, we will not need to deploy a single police officer. There are counties in this country that politicians are campaigning day in, day out. They don't go around with any police officer. But there are parts of this country that before elected leaders go for any function, they first have to spend money hiring either goons or gangs to accompany them to those functions. And Mr. Speaker, the solution is in this chamber. The solution is in this chamber and similar places where leaders are. Amwe no waziri Murkomen niongerete kuga nimba kuthithia mathomo kiri polisi kenda bomba kuthithia mathina mara makumira kiri micemanio ni ya gisiasa kagita kala twerekire kithurano ni kinene mwaka tuthiete. We are undertaking a training for our police officers to be ready to manage crowds differently, and that training is ongoing now. And we are taking a number of police officers in different contingents so that we can deploy them ahead of the others when there is public functions and or protests that may ensue. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Kathochi mwanya muno kiwe Kathenya na kiwe mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu atonekanya kunogoka nini nduto chokera ni ya biashara babikibiki kumegembe Central baraba ichumirete na kureana na ndetura chutambate baiwa trade license okulokira utethio bwa CDF ya gishigo bunge kinyuma kaitate kuraya ugeta kuraya. Isha
Osha Milk, chaguo letu, afya yetu. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyaburi ku aja Meru njona harua tukuthongomia na maguricha tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka themwe na nusu ciogoro na chio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka themwe na nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Introducing Go Dream Agriculture by Tafaria Castle and Center for the Arts. Go Dream Agriculture equips students with modern, practical farming skills at the Tafaria Nano Farm. The journey begins by showing students how the arts, such as design and architecture, are applied to create efficient, well-organized, and beautiful farms. Students then learn essential plant care skills, including irrigation, weeding, pruning, fertilization, soil conservation, harvesting, and processing. They go on to learn animal care, covering modern housing, feeding, cleaning, grooming, and pest control. The program also introduces general farm management, including the correct use, care, and storage of farm implements. This experiential learning is enriched through a Tafaria immersion, where students explore the Evolution Science Museum, the arts, the herbarium, and the signature Once Upon a Dream experience at Tafaria Castle. Book your school for Go Dream Agriculture for an unforgettable, hands-on learning for life beyond the classroom. You are invited.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Gakuwa tugeni orengi na katho cia mwanya no tuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu kumane na kiuria gietu kira tukurite ntukerwari no witikia thirikari ya Kenya Kwanza kaingia mawira ne kya miradi ya witi na mbere atwithire tukiailia imwe cia ntumirira ciethira cietu kinyira David Tongayari wa bando tuko na mipango Murero akawa tena sana Joseph Mochui akawa no Akome Anthony akawa Buni Orongo James Makoro akawa yes tutam Kiwoku wa Jose Gits aliwa Ruto is a performer Mureithi Kenya akawa I don't think so Kev akawa yes I do sawa yes I do Ita nambere na kwaraniria batwe okulokira namba yetu SMS ni 23578 na twatiri tukwitha tukithoma gicoke geku oburagi utukinyila methene to ayandeto Muthoji wa siasa Oscar Mutugi na wete kwa maita ya maingi rais barapenda kuthurwa reyele ibaithera negita ririomo akiyanangirekana na ura wari rais Mututigi Mwai Kibaki mwakene ya 27 na Uhuru Kenyatta mwakene ya 2017 akiwa mathina ya kunurite rais William Ruto metho 2027 mwandiki wetu Andhitu Mutugi kare na turingiachio Kiri mathabu ja rais William Ruto jakurura giti kiu akarite siasa-ini ja mwaka jwa 2027 mathabu jau jakethira jomina iji ni migambo ya Oscar Mutugi uria ni muthuji wa siasa akijana ngerekano ria rais bau kaberene uria ni Mututigi Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta barire thina inene kiriukada giti kiu igitara jairi mono Oscar akiuga ati kuone thabu nethia wena rais Ruto agaita kura cha kumwa gipindi kia biere President William Ruto akethirwe na challenge cia kwithirwa agitwa re-election joria former President Uhuru Kenyatta ari na challenge na oria former President Mwai Kibaki ari na challenge cia gutwa re-election na I think kutega kuringana gwena uria atmosphere ikari across the country ingo struggle kuona na aria mathematically kura cia William Ruto cikethirwa cikiuma cingana kumwa re-election and especially
opposition bakeza kwithirwa bakagwatanira mwanka mwisho. Mungi Oscar ugakura ira Rais Ruto ne ruterwa Kirimara atechona kaire na njera ya wingi na nande akiuga tuthengerete kithurano neno kakugambia ntere cha Western na Nyanza ende akiuga kinyana utoka rugendo ruruthi itiko mu favor with the emergency ya governor Natembea, with the emergency ya Edwin Sifuna bagetonga area ntere tia opposition ba Otsotsi ba Cleopas Malala. So mtu na kuchuria kethera namba ziu chikethirwa chikiomba ku gape wikomba kwithirwa kingika. Mungi bwa gwika weru ne Oscar uga Nyanza bare na kura nyingi inde balaba shumairia kuringa kura ne batare agita mukana kere murengo jwa jutegetie kura ndeu. Nyanza nayo kinyarira Raila Odinga ethairwo ende bene voter turnout yao itithairwo iri iguru. Mudiene Oscar naritete ugambi boe boegene mutongere wa kiama kia PNU Peter Munya kwithira kionekana rua mono siasa ne cha thirikari nene kiri murengo muregani na thirikari. Peter Munya na bati kuzukia kanya kau ke kanya karia wewe ngo abati ku embrace ura tukona Matiang'i nara baki represent Kisii, Kalonzo Musyoka represented Ukambani, Rigathi Gachagua represented Eku, Cleopas Malala ibatikanite na itika betite ku represent ntere ciao kinya Peter Munya nyethirwa gitigana na siasa hizi loko na embrace siasa national. Ke ripotrande to shawero reakwari etwane motuge kare batongeretwe ni Patrick Gitonga urani mukaririete abiashara babondabonda kuuma Igembe Century barianite na miariate baba ingebo bawatire license kumania na uteithio bwa CDF ya Igembe Central ibetikiretia obisiene yaniretwa nyatokobwithia kosi endu nyuma ya miaka 3 bataithira bakiona license ya broto tariru mwandiki wetu Andeto Nicholas Chabari. License mantu itu aya banganirie na kethira gwe mbesi mweshimwa ndani kile akishiri gorosi cia mbere ni cia vijana babunda na rira betire na kuthoma na skuru kwe bamo bendele na kuthoma boya na bangi na bateta kirasine bara bendele kuthoma boya ori ndi bathwithitigerio na bakona driving license cio para na bateta kirasine batisinyere keri kibwitha cua ibo bogu bakiringe sale pamukibo. Nyuma ya Ruben Ibario orane chairman wa CDF ya Igembe Central kuga ate CDF ni arerere aritwa bonthe barabenda kuthoma manto megie ondereba kuma akiri igikundi kia bonda na ende nabo atongore ba bonda ba Igembe Central batongoretwe ne mukaririgite gwao to Patrick Gitonga ibe umeretie na ukararia Andeto ino kuri mwaka ya 2024 December unini na itwaririe na kwa tuika njokie details cia antu abikibiki bonthe ndene Igembe Central na ndatumira ma chairman yetu yonthe ya ma stage na bampa bonthe bampere list cia member bonthe na uni ndiko yuke list cia member betu bonthe inde ikinyithiri mwanko obisi nera ya Igembe Central na mantu akuriaria uni kuma ndere njokie list ya mweri wa kwa December 2024 kuma mwaka 2024 2025 2026 2027 na ntukweru ari until today license ile itoneka ke antu betu abikibiki ne wete license every year aka make sure antu ba centro bakazana so license antu ya ne ndre koria excellence ndani kele meake kudire dhatu no inteki wetere antu bandreveng no PhD bakobwethia meri dhatu kaneta dhatu utona mbese muntu ngirikenda kenda ebeta driving ankwire excellence ndani kele itara kampeni ya Kenya na iro de wanje orongo nontre anto babo mbeba kila ngondu ko muntu wata license loi ko muntu wata license kuringana na Gitonga na woni ndi mutongeri ngasiuria were acha manyo CDF akoroma akwari nteto cia orongori na kanyukawe tumiana urongo bwana ate bwe maratasine Igembe Central pura botiriti werune mantu ndona yate kubwa na winde mutongeri anti mnyokira antu bakandamiswa mwanka that extent yes no mwanka mpeane weru ki mantu yara ya kuendelea ku ki sector bikibiki kuma Igembe Central Peter Nicholas Chabari. Jemwe kurunti wa kumanturene ya konyo karia komo gishigone kia mara kaunti ya Tharaka Nithi barere mpione
nyuma ya monki utemantame utukubo wikira rware na kwethia nyumba yo. Monki yo tiete yoregete gintu kionthe kiranja irare yakyo na iromba rio nendiki antu bawendu bopoyo batetheria na gintu kionthe okirabe na kibo kiendo turobopo kethira bwichokanira. Ukuyu muciĩ kwarusĩka inyua gĩtonga ntũra nĩ akonyomba arĩkia karia komo wandia ganga ndambirie kuigua mbundi aria ule kwa nainte nda jana njira nkiologia nto kero kabati kodi kambu eu kuigua kibona inyogu gute mtula menyaga ni kugewa ngine cha kuija na kajira ndakinyao kuigua ngeti ndona gitogo gikiuma na iguru leu ndio ndarilengithie ndugule nkina tonya ngotonya nderira ntu baingi muno ndaina kamba ketiga kwa na nkina tigandagelania nau kuringana na mwekuru antigwa riuga muthenya wegoro akuthikwireria agicoka no eturia ntogo aronage guru atakumenya igwa akigagua aturi bakiuga mbunturani ngogelania nau ndang'aririe nkiriraga nkiugaga mbu mwanka ndari wa sibo ambira ndendete kuri wesuria na gacuka kange ndae nako sibo ambira ari ndigutiga weze mbeze mbona ni mbio yongwa yekarika ni walejiro na werira ntu kuringana na atori baba gutire gworamenya akira kiaretire kana kwankania mwanki uyu kiri nyomba ino araba kuga no akiririmbe baronire mukuru wakwa ni araumagarite aumagara ona gitogo ambirie gutonya na mijie agita gantu bamwe nonto ni kulagulaga batai baukeru leu agutwita nonto na ndai kitchen no kanda laumile na bau bange bakeneja tokinambiria kuga atori na nkinyaka inyuba rombete guthererua kenda ona bantu agukara na nkinyaka ona ya gwikira na nkinyaka ya korea kumana kandi ndegwire nderwa nyomba ni kugitatia kwa ikwireria riu nkija ndera antu baingi muno abakyogia mwanki riu no kumenya gwa ntinde barejire atokanga kabisa riu mwekuru akwija twaurie ni mukwa adireku kandi ara ina airete na kwa shibu riu to mwanki ni acokie etwa mukomwa jamu gwatanjarare amwariria ni kana ngore gitatia ewe kiripotera ndeto cheweru kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Mateni Mugambi. Spika wa Embu Josiah Thiriku na wetena kumwankira utoro bokie akiolota rutero na thirikari na kuromba ukaria bwakwana we kwawe no bisine agita kuringa kura rojo ya bratutarerurita mwaniki kuma kauntine ya Embu. Spika wa mbunge ya kaunti ya Embu newe Josiah Thiriku ni urauga kuri na ateti amwe na wa uregani mari na muvango wa kumuraga muthenya wa rucio akithie gwikia kura ino ne thiine wa kithurano kinini kia wandi cia Ivurore na Momenje kuria magakorwa makithura MCA ao. Thiriku alivotete thiine wa police station ya Siara alitia kunyita information at the candidates wa United Opposition mavangete guns iria igauka kune attack ngiri wikia kura kuria Njarange Primary School na instructions ira mavecha nitene ati nyimboragwe na varia arenda ongererwa ugitiri ni thirikari kumana na iteta riri yake guku akiendaga ugitiri makiria wongererwe thiine wa polling station ngurani kuria kura igakorwa igikwa niguo kithurano kiu gigakorwa gikiama na waragania ndirana reke kunyita information iyo ninona aiwega mbuke menyithie borithi niguo borithi kwambirira thaino mambiririe gwika investigation na undu wa kaire mavote kuongerera security ituri cionte cietu cia wikia kura niguo kithurano kia ruyu kigakorwo ki free fair credible and verifiable. Mwenari wingi avunjia a makanitha ngurani mwena uyu wa mbere iguru ni maravoera kithurano kia thayo muthenya wa rucio. Kithurano iko kina thayo na turauga thayo ikuo mbere Ivurore kwina thayo na thayo tugitangacaga thayo kwara magwa kwina mbara ndago gutina mbara
kwina thayo na thayo gambiria ndwi nini pastor ndauga atiri ko kwina thayo kwendera nginya shirika akwa makarie thayo na twatinda umunde twi mavoya tukivoya nundu wa kithurano kia rucio kiria turathura MCAs wa Ivurori na wa Mumenje na twatinda tukivoya nigetha uchaguzi kana kithurano kiu gakorwo kina thayo. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Watongeria Barutere Ruregani batongeretwo ni munene wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ibakinyetie ndiongayo muthia bakilionga ntere mwanya Kisii na Nyamira ibonekete wita na mbere na kuthombia utongeria bwa Rais William Ruto bakiwa ibo bakethira bakiruta nthiuru ya Kenya ukomboni. Tongoria Barutere Ruregani na thirikari United Opposition ne bakinyete ntuku ya kathatu na muthia ya ndionga ya gisiasa kaunti ya Kisii na Nyamira bakiuga bagareta urungamiri wa mwanya nthiguru wa Kenya babanenkera kanya kirithurano bia mwaka wijete. Tufikirie mambo ya kuleta manufaa kwa watu wetu na maendeleo kwa watu wetu. Badala ya kutumia pesa kununulia wale watoto chang'aa, lipa school fees na hiyo pesa. Badala ya kupeleka watu waende kupiga machogu mawe kwa barabara, hiyo pesa enda ulipe school fees kwa sababu kuna watoto wetu ambao wanahitaji fees. Ne bakuga batetekeria thirikari ya reu kugeria kuia kirithurano bagetindekeria ntumeria gucenjia uchumi ubuithia kithomo na gwetithia nthiguru mbere bakiregana na utongoria na urungamiri wa thirikari ya Kenya Kwanza nyuma ya kurungama ichigone bia Ogembo, Kenyanya na Nyamache kaunti ya Kisii. Kazi ilifanywa na Mwai Kibaki ya masomo ya bure ya primary school umeharibu na mwaka 3, that is your record. Kazi ya Linda Mama ililetwa na Rais Uhuru Kenyatta ya kusaidia wamama umeharibu, that is your record. Mambo ya kuuza public assets, umeuza Kenya Pipeline, umeuza Safaricom, umeuza airport, that is your record ambayo Wakenya watajaji wewe naye. Sisi naweza ongea na watu wetu tuamue tumpatie Matiang'i utadu. Harambee! Harambee! Siko namna hiyo. Si tunaweza pia kasirika tupatie Kalonzo. Atadu. Tukisema wa sister Mother Karua endelea atafanya nini? Yeye anamezea kura ya Mlima Mate. William Ruto, hii kura ilikuwa yako ukawacha. Usahau na usahau kabisa, hutapata hiyo kura tena. Ni baugete bakarutha buria bumbika kurigiria thirikari kuruta gicunci kia 15 iria jonjorithetwe kiri kambuni ya Safaricom bakiuga reu ni thithia ria ungumania. Tunasema hatuwezi kampuni ya umma ya Kenya iuzwe kiolela, huku tukijua ingawaje ni kampuni kama Vodafone ambayo iko na umaarufu duniani kote, na tunajua wao wenyewe wanazingatia ukweli na uwazi. Tunataka wao wafikirie uhusiano wao na Bwana Ruto na shirika la M-Pesa. Safaricom ni kampuni ya Kenya. Hapa ile pesa ambayo inasambazwa Kenya nzima, it is in billions kila siku. Kwa hivyo nasema lazima wananchi wahusishwe. Mnakubaliana na sisi? Wangama sema hiyo haiwezi kuuzwa tu kiolela namna hiyo, na tunajua hiyo ni pesa kina Ruto na wenzake wanaweka kwa mfuko wao. Ni bagukania tongoria bakambe ya Rais William Ruto bakiuga bageta na mbere na mishemani ya gisiasa hamwe na mibango ire kuthuganirwa ya kurigiria mishemani yo. Huyu Arati ni msaliti wa jamii yenu. Saa ile kiongozi wenu anatengeneza njia ya vile anaweza kuwa mtu mkubwa katika Jamhuri ya Kenya. Huyu Arati anachukua pesa kwa Kasongo kupiga yeye nyumbani. Huyu kijana musaidie Matiang'i na musaidie jamii yenu aende nyumbani ya kuwe one term. Wangapi wanasema Arati ni one term, one term, one term? Ndionga eu ya Kisii ni tagari aria kwaramia mianka ire kubagwata njara mbere ya kithurano kiria gikwirigirwo kwithirwo na ushindani munene kia 2027. Harambee! Wewe Ruto! Wewe Kasongo! Kale Mutembei, Weru TV. Rais William Ruto na kinyete Kiambu kururia nyumba chia thirikari tena goro
aitariria wakibwa nyumba ibonenkirete ngui ya yuthi baba ingi nthiuruni ya Kenya na ageta na mbere na kurumira ngui na ukiria nthiuru ya Kenya. Ini nkuthuranirite riboti. Watu ni mafala si mafala. Ni mafala si mafala. Rais William Ruto na kinyete kabete gicione bunge kia Westlands Nairobi kururia nyumba cia thirikari tena goro aitariria wakibwa nyumba ibonenkirete ngui ya yuthi baba ingi nthiuruni Kenya. Kabete hoye. Na ndio mimi ninataka kuwaeleza. Wakati tulienda kwenye uchaguzi, mimi niliwaeleza ya kwamba tutaweka mpango maalum ambayo itahakikisha ya kwamba tunazalisha nafasi ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na nafasi ya ajira haipatikani kiholela. Nafasi ya ajira haipatikani kwa vitimbi na sarakasi na ukabila. Nafasi ya ajira inapatikana kwa mpango. Si namna hiyo? Ndio sababu hiyo niliwaeleza ndugu zetu wa Kenya, tuwe na program ya housing, tuwe na levy ya housing, ndio itusaidie kujenga haya manyumba, kujenga hostels ya vijana wetu wa university na college, na kujenga mashule, na kujenga maneno ya masoko, ili tuhakikishe ya kwamba Kenya yetu inabadilika. Nkolokine ekete werone wakibwa nyumba ibogeta na mbere kwa miaka 20 eyete. Mimi nataka niwaambie kwa mapenzi ya Mungu, hii kazi ya affordable housing itaendelea for the next 20 years mpaka Kenya ibadilike. Na mambo bado. Hapa Kenya munaona sura ya Kenya inaanza kubadilika. Rais na kuthiatene na atongeria bangi ba kaunti ya Nairobi ario Gavana Johnson Sakaja na mbunge wa Ekro kaunti neu. Rais wetu akona mpango, he's a man with a plan and a purpose. Ni kweli? Wangapi hapa mnafurahia kazi ya rais wetu? Mukiona, Your Excellency, don't mind what anybody says. This is the way to transform our country. Hawa vijana mwaka uliopita walikuwa hawana kazi. Sasa wamepata kazi. Na kazi itaongezeka juu wengi bado wako kwa dimanga kule nyumbani. Na sisi tunaunga rais na ile kazi anafanya. Mimi nataka kuambia hautukati ile mkono ambayo inatulisha. Tukae na rais ili ajenge manyumba Kenya nzima. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Na nendia tuithire tugiukuma kiembeto chia biashara na rarimi banya ki West Rware baruritie cooperative ira chia bokiria muno ki urimi bweria avocado kawa na irio cooperative nkulukie kethire baringa njiki kuma kiendi uea ya thirikari ya kaunti bakromba arimi wichi andikithibo kienda bakethira bakibunika muno mbeo mbithe bara baithirite bagiukuma urimine. Muthenya na ariwa arimbanya kiwe Steve Jitamwe na kuthaba kiambire sako yao irekethwe kibatetheria kimanto jegi urimi muno jweria avocado kawa na marigu. Muradi jojo kiri agriculture jweshughulikira 4 value chains. I5 lakini imwe tena aja ujo wetu value chain imwe idere inge coffee inge banana nenge avocado. To twarikia kwirwa turenda kuma kiri the normal agriculture kana urimi bwa kawaida twite gintu kiragi gwitwa agri business urimi bwithirwo buri biashara kuito kubanga ntu betu kuranira na sako eje iketo mitu tukwejana mibokando kenda bomba kwanda igita riuria mibokando rigikinya ukethere na itina bira bikwendeka. Ala lipa ugite ibakwatana thirikari ya kaunti Meru na menendi wega nekenda kwangithio tububu savings iria arimi bageka uwe weje ikuromba mbecha kethira usavite
ngiri gana murandi ijukunenkanira shiringi kwa shiringi yethi osevete ngiri gana murandi juga kudabwira mbeca iu kenda umba ikuromba tie times 2 Nyaki West augotekerete mantu noja batiria as a new sub county ibuje murandi jojo kinyathiri nkwaria rikari ya county ndene mono na gusindipi broka nero mbareao ni gutigira mbeu mbithi para bakwenda tonya urimine bakutha bagitonya ndiketha bomba kuguneka tondu kagitikaka kutena ngugitio bisi nyingi ibo komenya ngugi Kenya ici angaratanire kinyana betu baithiria cukuru utino bagwita nditiga batonye mantu na ja agriculture na ura population ni ekuingia tutemenye ikunyiria antu iria tabigu importwa so tia tutonya agriculture ne kenda kinya ana betu bomba tonya ku bomba ikonufaidika uto bomba ikonufaika onto tengo geinge twirigirite pikipiki twina pikipiki nyinge muno ana ba pikipiki ra bene cio no tukuraria nkuru kia ngiri ntuku akeja kuga every day akaleta magana jairia within a very short time akagana bora cia wijiri kana ithatu kana inya kethro akenda Muthuri Muriuki Woro TV mutiro kangangi wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiru Katho chia mwanya no ntubakona kanya gakwatana batuki ndeto chietu unbeto awini wa Kinyeru Antone Afina Simana na monanili wetu wa mathithio tukobwerwari Okare Purity Richard Ngutie uweche mani ni mobango yo chanchamuka yura yukweyera ntuko chionde chia Jumatatu mwanka ntuko ya Jumaa kwambiriria thimo cherukire mwanka athainya Munyareara ya equal equal partner. Nonto Munya ipate leader, Kalonzo ipate leader, Eugene Wamalwa ipate leader, Gachagua ipate leader, Matiang'i deputy party leader. Well, Ari Uhuru Kenyatta ya Matiang'i. Now he's yeah, he has his own battalion and a whole party behind him. Kiama yake. So bangi ba ekira kirore, no ekinya na wekira kirore. Yeah? Party leader. So eje deka letorena the organizing secretary. Matimbere. Munyagu itiara. Imbichendo ngimono. Non tunandi uwadia yukwadia bwaga no tunyotegera ke post chaona mitandaoni kiri leaders parabocally present but no monkaba list the party leaders badau nenyage kwe wakanya tuge for instance ukaja kwethira medically intudinara dinara I doubt kedari ngine kromekiaria no ntubwa munene owe ale wauwe the same aquarion on behalf na we organizing secretary na we deputy na we patrinda ni ntobiri mwanya so yo makosa I think lintoladi thirie no tunandia kotishainwa nationally kana ke utererwa opposition ni munya na munya ke then usemi bunene mono especially kinara no tubekara methene kwa the patrindas meeting patrindas ikija bakira bado no tunande kama kia PNU nyego ke no organizing secretary na ndiko unande organizing secretary kia PNU na ndi baadhi ya chairman yo bakabe WhatsApp group mwena eyo mama tiro okategera like my secretary SGs national bond bena group yao patridas bena group yao so no kona wale so ni amepigwa ako tushainwa alambugaradi ale guru no tegana ndi wala kaitara kedre number 7 ale then munya at the top non to yeah ni patrinda